Ondan keyin Peygamberimiz jönünde dağın aytadi, elçilerden en akırkısı deydi. En akırkı peygamber deydi. Al jönünde ayattan var. Rasulullahi ve hataman nabiyyin. Al Muhammed, Allah Taala'nın elçisi jana peygamberlerin akırkısı deydi. Demek peygamberimiz oşal özünün akırkı peygamber ekenligi jönünde sonun hadislerde aytıp bergen. Oşal hadislerden bir ekosunu aytıp keteli. Misалы mına. Menden murunku peygamberler misalı koz bolup bütüp bir gana kirpişten, kıştın ordu kalgan ak sarayga okşoş. Anı körgöndör tegerenip kozuna tan kalıp uşul kıştın, uşul kirpiştin gana ordu kalıptır. Başka ayıbı jok eken dep aytışat. Ошол орунга коюла турган кыш мен боламын, мени менен курулуш бүттү, мени менен пайгамбарлар бүттү деп сүрөттөгөн. Карасаңдар ушунчалык бир сандын кылып туруп сүрөттөп берген. Пайгамбарыбыз өзүнүн акыркы пайгамбар экендигин. Андан кийинки дагы бир хадисте келет. Менин бир канча ысымым бар. Мен Мухаммадмын. Мен Ахмадмын. Мен өчүрүүчүмүн. Allah Taala meni menen kapırdıkты öçürüp jok kılat. Men jinoçumун. Elder kıyamatta menin astımda jin alışat. Men akırkımın. Akırkıdan keyin hiç kanday peygamber kelbeyt dedi. Mına demek bu jerde emne? Bul dagın bir ikinci bir hadiste biz ayttık.